Audio Jungle. Kardo Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha. BTR Peace Accord Isipen Isi Kichun. India det pi ingdeng troksike brapli Republic Day ke talon ason thak thak Assam alongri along ta pregjam adim Republic Day talon dun. Sonsi Assam CM Himanta Biswa Sharma pen India det pi ingdeng troksike brapli Republic Day ke talon ahut lam ke jai ahut BTR aphan Republic Day gift kipi BTR Peace Accord lam don kachetok Isipen isi ke pachun pipon. BTR Peace Accord 2020 alamdon kachetok ateng pen Bodoland Territorial Region ke parlo ponji arong laki rongpli ke braketom medu kelong arong laki rongkre troksi FRC arlo laki dhekia juli soti biswanat behali lapen gopur LAC henlo laso malom ki ongtung aphan 80% boro tumsi ke ongadim lasi BTR arlo parlopon poputa Republic Day ke talon ahut Assam CM pen ningjepon Anparta BTR Peace Accord kachetok ateng pen lakpho kachesong anok bi atum apran ke damnang atum aphat pipon puta lam jaipon. Amang kahiman boro sapu porofa Upendranath Brahma amang kahiman kichunji angri. News Desk Report Karbi Anglong News. আৰু শান্তিৰ ব্যৱস্থা বড়োলেণ্ডত আমি আৰম্ভ কৰা চুক্তিয়ে এক মাইলৰ খুঁটিত আমি স্বাক্ষৰ কৰা চুক্তি এক মাইলৰ খুঁটিত পৰিণত হৈছে তিৰংগ পতাকাৰ তলত থিয় হৈ আমি বড়ো চুক্তিত ঘোষণা কৰা বা বড়ো চুক্তিত স্বাক্ষৰিত কৰা আৰু এক প্ৰতিশ্ৰুতি আমি পালন কৰিব খুজিছো আমি সংকল্প লৈছিলো যে বিটিআৰ বা বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজনেল কাউন্সিলৰ সীমা আমি গহপুৰলৈকে বৃদ্ধি কৰিম সমস্ত সীমা নহয় নিৰ্দিষ্ট গাঁও য'ত বড়ো লোকসকল 100% বাস কৰে সেই গাঁওসমূহ আমি বিটিআৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম সেই পদক্ষেপৰ অংশ হিচাপে ঢেকিয়াজুলি চতিয়া বিশ্বনাথ বিহালী আৰু গহপুৰত 80%তকৈও বেছি বড়ো লোক বাস কৰা 43খন ৰাজহ গাঁও আৰু 17খন বনগাঁৱক আমি বিটিআৰৰ লগত সন্নিবিষ্ট কৰাৰ সিদ্ধান্ত আমি আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনতে আমি ঘোষণা কৰিছো ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে 2020 চনৰ জানুৱাৰীত সম্পাদিত বড়ো চুক্তিৰ আন এক দফা অনুসৰি বড়োলেণ্ড আন্দোলনত নিহত 2001 গৰাকী শ্বহীদক অহাকালি 5 লাখ টকালৈকে আগবঢ়োৱাৰ আমি যি সিদ্ধান্ত লৈছো সেই সিদ্ধান্ত আপোনালোকৰ মাজত প্ৰকাশ কৰিবলৈ পাই মই অত্যন্ত আনন্দিত হৈছো অহা সময়ত এই তালিকাৰ পৰিসৰ আৰু বৃদ্ধি পাব আৰু সেই তালিকাৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে শ্বহীদসকলেও নিশ্চয় তেওঁলোকৰ অলপ হলেও তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমি শ্ৰদ্ধা আগবঢ়োৱা হ'ব ইয়াৰ লগতে অহা 31 মাৰ্চৰ দিনটো বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ বৰ্মৰ জন্ম দিৱসৰ দিনটোক আমি ছাত্ৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰাৰ সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰিছো শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আজিৰ দিনটোত গণৰাজ্য দিৱসৰ লগত সংগতিৰ ফুলনি কনষ্টিটুৱেন্সি কে পাৰলো লংকি হানছে আৰং আৰ্টা কেডো ও আচাৰপি সংহাপ সংৰু কে লংপেন আদুক আলাক কেডোনাং পিৰঠি কাহাচে জংসি সাৰহু সাৰহাং লাপেন কে সাৰপি নাংদলো পুলো টাংতে এনো কাংথং একেং কাহিনো লাপেন এমে কাবিপেন আসন আসন নাংক্লাং পন্তিতি লাসি লাসন সিপিনি ফুলনি কনষ্টিটুৱেন্সি কে পাৰলো লংকি হানছে আৰং নিংকান ফাৰো আৰ্টা কেডো আচাৰপি কাসাং বেপি আলাংলি কেসো আকেংকা সংহাপ সংৰু আনো কাংথং পেন ডাংলক আমে কাছে চাৰ্চি কেডোকক পেন আজক পেনাং ও আনিংকান পেন চেচাক চেপাদুক পনাংলো লাসি কাসাং বেপি কাহং হাপেন কাচেপাজক যে আফানপুরা হুইলচেয়ার আকেরাপ নাংবি ইকভেক থাপুসি কার্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল CEM ডক্টর তুলিরাম রংহাং লাপেন লোকেল EM কাংবুরা কেলেং আতুম আফান ইনোট কে সারপি কাসাং বেপি আহিন পেন সিতামি কাচনিংরি পেদুপন ফুলনি পেন অৰুণিং টিকাথাৰ কাৰ্বি আংলং নিউজ
non nili dak pini nili dak karja pon ke koloni konditensi ke parlo longki hanse rong si nili pini dak karja pon la so karja pon theken ili phi la ke ningkan pharoi si abat chet da do tupo alang li akeng stame damun epin la si Karbi Anglong autonomous council CM IM atum han alang li hin ben stame virtual la puson ke nang sot pu si alang li ben stame ke raba kacho hangpon la puson stame do pon kon non stame alang li kameramen budhan sepen stame paklang pon stame dake alang li akeng ke dam un epin la puson rung pon rin si la puson si do pon benang o alang li ke arta do pon ili stame non stame thekkonlong la so puthake la se itum Karbi Anglong autonomous council CM IM ke thekiding dak local IM kamura killing stame la so puthake ke rapon alang li phan la so puthake ke nang sot la se alang li phan ke isi jinso me akeng hong hap hong ru la puson si non bang ke cheman let lo ke dam phan ta dake alang li ke avar sai we pino la se la so puthake ilitum la so puthake ilitum arupon sinang alang li la pusona kisung ko anan kan pen si la so kisung ke phopon ke pangcheng mat la so puthak milihin pen stame karupon si boripon nang lin kan ko an pen lo ke so chelong so he la so ke so te siklu da chithela nana asiklu tak tadi apa kini kan ko an kan ke thom lo si ite la so putha nang hin pen PC CM IM tumhan chuning ripon BGP kamu lah hai setan tu no BGP kami medalo ana BGP ka ni medasi som no ma kana ke kang kengan tekang lah ke kuan ta pemasi akhirnya ni dua son teroi sa kini wa mutin lo ting lo ini asuki setanang nam pinak setan tu no sak sama lo ting lo mana ka ko besi chura suki setane pen halason pinia chin setane he hai nang panam pinak satu ni kelam ta ne ke nang men ke phi ni nu ta kang tho nang men ke phi ha nang men ke ni men ka sang kasang bepi yo lapu stabe alang li kesu lapu son akeng hong hap hong ruchot kali alang li anu stame kang hongjong lapu son si doponon nili tumpen stame kecingki pon phan stame la an awar sai long pon pider lo lapu an asar pilo alang li penang o kesar pi dopono alang li ke tenang o aning kan pen itum Karbi Anglong nong la puson ar japon non sapi ruan non la si alang li phan la so puthak la si kang hon kajin so pen la si Karbi Anglong autonomous council IM dak local IM puluni konditensi local IM kambora killing kami la so puthak rapon na sonte alang li phan mesenji la puson ke dam ji aphan la puson virtual la puson rapon lupus asonte mesenji la si lan si nelam the pachini pon hekchop kardom Karbi Anglong Pup Kasomari Narenterang arong Jamuna Star Club ahin pen Saraswati Puja ketalon pon. Arkoini phai ingko ratrok arni Pup Kasomari Narenterang arong Jamuna Star Club ahin pen Patir Piponsi Saraswati Puja ketalon pon. Karbi Anglong autonomous council IM madhuram lekthe tami chetong dun pen Pup Kasomari Narenterang arat aphan open stage Pathua Klam Lapen Towar Prabjin Pen Nang Pachun Pipo Pusi Radaphan Chechak Pon Bangso Saraswati Puja Aputhak Lunkan Amalienta Pedopon Mai Hempu Katiram Timung Lapen Kongchon Bang Dorsing Terang Alang Litum Kachop Hapon Manpeng Alohi Pen Kachop Hapon Karbi Anglong Jotkali Assam Ahawar Angbong Nongnam Kache Thangnai Lun Tok Bang Sar Viki Vikas Lapen Lun Sepo Sam Ingti Bodho Be Lapen Sumit Kiling Alang Litum Tami Labangso Lunkan Amalin Along Ijir Jirni Lunsi Ratpen Aning Cheparong Dun Hawar Khat Pen Sivoram Kro Karbi Anglong News lagi dorsing terang di labang Star Club dak nang hombre lo nilitum dak jomna Star Club na har kecopa nang dak bangik lo so bangik sita me alang aning kan sampai nilitum 1000 piana nilitum ladak kaduria so bangik komplain pipo pusi alang li bang cecak tekan
Buka sumari noren terang arong lo. Aku buka sumari apana bangket kowar nang pibe populo la pente dak milik tu kadure son nang open state nang pipo populo la pan hil mantu la nang selang pipo selang li. Lakhain ko ratrok duar baguri constituency ke parlo Dolamara Municipal Board asa Hemalong Indian Republic Day ani pachetondonsi methangasa Hemalong Town Committee Chairman Mongol Singh Terang ahin pensi lama inthorpon lapen Republic Day kopia potsi katalon ma bangso alam sitami chithanche mumpon lapen lapu duar baguri BJP methangasa Hemalong sitami all duar baguri mondol amai phu Sunaram Singh narpensi India lama inthorponlo lapet pinike India rona tengpen kisangarni pu pachetontonsi dolamara hithianta inkiratsi arona tengpen sangdunlo lapen kadokabe kethekiding anta chetongdon petsi ning isipet pen arona tengpen talondun duar bagari pen torsing tokbi Karbi Anglong news. Dhuburi district along ahir ing tangrak pen hem konglong kachingkoy ajok bang hini apran kedam. Assam Dhuburi district along ihum hem konglong matikar AS17J 5224 ahem konglong kachingkoy ahir kang tangrak ajok bang hini arlo somar adim along apran kedam atum aphan nirmali rai lapet siwangi rai pusi bang thekpon. Labang so kachingkoy ahut bang troksi atum ahir ing tangrak pen areng ahu kesopon aphilahai ahoni aputhak pulis rai konsai ki atum adim aklong an pali dunsi doan alam sitami pulis atum si jepari deng ponlo